باش خوانەکارên هێژا ez hêvîdarim govîn baş bin waneya me îro gelekî xweş e em hemû jê hez dikin li ser tîmarbûnê ye. Dabû em karê xwenî rojane rabin. Em bazin, rûnên, rabin, em çi karê xwe em bikin pêwîstiya me bi tiştekî heye. Ew tişt jî enerjî ye. Ev enerjiya goşmar pêwîst e ji bo em karê xwe yî rojane bikin, em di hin tiştan de vê enerjiyê digirin. Enerjiya goşmar pêwîst em ji tîmarbûnê digirin. Tîmarbûn li cem me ji derê wê hene. Wek em bêjin em bawayekî rojane em goş dixwin, em hêka dixwin, em sebzeya dixwin, em mêweyan dixwin. Li vê dekê li cem min tîmarbûn em dikarin bêjin dibe di awaya. Yek jê tîmarbûnên lawirî adin jî tîmarbûnên şînatî. Tîmarbûnên lawirîn ji xwe wek me got em ji jêderên lawiran digirin. Wek em bên goşt, şîr, berhemên şîr, hêk em ev giş em cevên tîmarbûnên lawirî. Tîmarbûnên şînatî wek em bên sebze, mêwe evana giştik em ji şînatiyan digirin. Li cem me navê hin jêderan hene got em wan di xwarinê de dibînin. A destpêkê em bêjin birotîn. Xwe birotîn ji bo me gelekî giring e. Birotîn dikeve çêkirina şaneyên laj de, dikeve çêkirina tevnan de, çêkirina masûlkan de, daraştina hin hirmonan de. Ji ber vê yekê em bên birotîn gelekî ji laşê me re pêwîst e. Em birotîn şûkedekê dest dixînin. Ji xwe em dibêjin tîmarbûna me du cûreyê wê hene. A lawirî û a şînatî. Ji ber vê yekê birotîn jî heye di jêderên lawiran de û hin jî di ê şînatiyan de. Birotîn em di ê lawiran de wek em bêjin em di goş de, em di şîr de û berhemên wê em birotîn di hêka de em birotîn dibînin. Şînatiyan jî de di baqir wek em bên nîsk, genim, fasolî di vana giştikî de çi li cem me heye? Birotîn li cem me heye. Ji ber vê yekê pêwîstiya laşê mirov gelekî bi birotîn heye. Em herin a di dwa li cem me şekir. Ji xwe jêdera a herî bingehîn ji vê enerjiyê re em karin bêjin çi ye? Şekir e. Şekir li cem me pisê awaya tê xuya kirin. Em jêr bên şekirê hêsan, şekirê cot û şekirê kok. Em ê yek bi yek li ser wan bişteqilin. Şekirê hêsan, çi yanî şekirê hêsan? Em bêjin ji molekûlekê tenê pêk tê. Ji molekûlekê tenê pêk tê. Wekan em bên cûreyên glîkoz. Ev şekirê hêsan e. Şekirê glîkoz, şekirê em bêjin li cem me şekirê hêsan e. Em ti kûdekê wê dibînin di em karin bêjin di hingiv de. Yani ev şekirê di hingiv de cûreyekî cûreyê şekirê hêsan e. Ji ber vê yekê carna em dibêjin yani nexweşê got sikerî buwar hebe yani got şekir buwar hebe kare mesela em dibêjin rojane kevçîkî yan jî di kevçî hingiv bixwe. Çima ji ber got şekirê tê de şekirê hêsan e. Ji ber vê yekê ew nexweşaya kare vî şekirê hanê bixwe. Şekirê glîkoz ji şekirê hêsan e. Em karin bêjin cûreyekî din ji cûreyên şekira şekirê ê galaktoz. Şekirê galaktoz jî ew jî
شکر حسانه ام ویجی ام بینن ام دفیکی و هنگف ده ام وی دبینن لجمع شکره که دنجی شکر حسان هیه شکر گالکتوز او شکر جی شکرین حسانش خواه شکر گالکتوز ام وید کدت بینن شکر شیر ده انا دم هم شیر بتخون شیر هنه که شیرینه جبرگو شکر حسان گالکتوز دو وی شکری ده اف شکر حسان ام دبینش مولکوله که تنه بکته یعنی انا از بیم گلوکوز از بیم 6 مولکولین کربن 12 مولکولین هیدروژن و 6 مولکولین اکسیژن تیده افگش ام بیجن مولکوله که اما انا هرن شکر جود و نبهتر ناس بکن چی یعنی شکر حسان شکر جود جدو مولکولین شکر حسان بکته جدو مولکولین شکر حسان یعنی ام بیجن دی شکر حسان تنجم هب شما شکره کی جود شید کن از بیجم انا ام بین شکر می مالی جه گلیکوز و فرکتوزی پیکتی دی جورین شکر حسان شما شکره که جود پیک آنی از بین شکر مالتوز او جی دی جورین شکر گلیکوزه یعنی اف زیده که یکا دنوکوه او 6 اف شمرد به شکر مالتوز او شکر مالتوز چیه؟ شکره که جوته جبرگو جدو مولکولین شکر حسان پیک هاتیه جورین شکر جوت وقت ما گو ام بیجن جمع شکر سکروز هیه شکر سکروز ام تکوده که دبینن دقامیج ده اف شکر سکروز دقامیج ده دیدن ام بین جوره که دن جورین شکر جوت مالتوز وكان مگو مالتوز شکر ده جهده انا جهجی ام بینن شکر تید هی او شکر تید شکر مالتوز شکرین جوت ام بین جورین دن شکر جمع لاکتوز هي لاکتوز او جی جوره شکر گو او جی دشیر ده تی دیتن ام شکر جوتا ام هرن شکر کم ام چون شکر جوت جدو مولکولین شکر حسان پیک دهات حسانش مولکوله که پیک دهات ام بین شکر کم شه گلک جورین شکر حسان پیک ده یعنی ام بیجن شددواه بهتر انا ما گو دو به شکر جوت بهتر به شکر کم وكانا نيفي جراء مثلا ام بطاطا ام دكن دقت دبين تشتكي وقت افك السبيجي دركت ابنشا اغو ام بيجن دي كارتولا دي ديتن اف ششكري كوم ام بيجن دي كذبه دي ودماسولكا دي جوريك شكرين جليكوجين دورده تيدا بوكرن او جي شكري كوم جبر فيكي ام بين شكر جدرك انرجيه هری پیوست گولاش پیوستیاوی به هی ام هرن جدرن اولی مناسکر بروتینه جدرن شکر بری گو ام هرن جدر خونی سیا کا ام بیجن چند جورین شکر جمع هبو کش مر بیجه هر بیجیشتره حسان جوت و کو دما گوم بین جوت چند مولکولان پیکته هر بيجي جدو مولكولين حسان دما قوم بين شكل كم شن مولكولا بيكتي هر بيجي شواره شي جلك مولكولين شكلين حسان بيكتي ام هرن جدر اخوني سيسيا ام بين جدرين انجي رون شخوا وكم زانن رونجي اوجي جدرك انرژی بنگهین دلاج دیه. شخوا ام دویجن زیده بونا رون ام تعدید که برگو قلبونه چید که و دورا باندوریا خوا ام دویجن لسر داماران دکه جبر بیه که خوارنین برون دی بگو آوائه که بره کوپک بخوارن
رون او جی انرژی ده دلاشی ما شخوا اموی جی ده جدرین لاورین ده و جدرین شیناتیه جی دبینم. جدرین لاورین ایگو امرون تید بینم که انا جاران جه ام نیوشک دخون او نیوشکایا رون تیدیه. ام بین جدرین ای شیناتی گورون تیده زیتا زیتونا. من انا بین زیتون شیناتیه. زیتاوه ev jêderê şînatiyê go rûn têde ye. Em bên garis, zeyta garis jî heye. Ew jî jêdereke şînatiye go rûn têde heye. Jixwe em dibêjin rûn dikeve daraştinan hormonên zayendî de. Hormonên zayendî ê got laşê mirov de heye. Rûn dikeve daraştina wan hormonan de. Evon sê cûreyên jêderên tîmarbûnê, protein, şeker û rûn. A dawî li cem me em bêjin vîtamîn. Jixwe pêwîstiya laşê mirov gelekî bi vîtamîna heye. Gelekî bi vîtamîna heye. Vîtamîn ji bo mezinbûn û çêkirina laşê mirov awayekî gelekî giring dilîze. Ji ber vê yekê em bêjin laş pêwîstiya wê gelekî bi vîtamîna heye. Jixwe weke got em zanin vîtamîn bê em bi tîpa wan nas dikin. Mesela em bêjin bê vîtamîna A, vîtamîna B, vîtamîna C, vîtamîna D bi tîpên mezin em van vîtamîna wan nîşan dikin. Tabloyek li cem me heye navên vîtamîna di wan de ye û her vîtamînek jêderê wê di kêdekê de ye, kêmasiya wê çi dike, zêdebûna wê çi dike, em ê ana bi hev re li vê tabloyê binerin. Li vê dekê tabloyek li cem me heye erk û wek em bêjin jêderên vîtamînan têd hatiye xuyakirin. Jixwe em bêjin me got vîtamîn em wan bi tîpê mezin nîşan dikin. Yani ez ê bêm A, B, C, D, E, evana navên vîtamînan e. Navên vîtamînan e. Wek em bên ana li tabloya li cem we vîtamîna A. Vîtamîna A em bên meselen karê wê çi ye û kêmasiyên wê çi ye û jêderê wê çi ye. Vîtamînan A em bêjin erkê wê çavan xur dike. Erkê wê çavan xur dike. Ji ber vê yekê dema got kêm bê şev gorî ceme çêdike. Yani na ew mirovaya bi şev xweşik nema dibîne. Bi şev xweşik nema dibîne. Jixwe em di kêdekê dibînin timî em bên gezera bixwin. Ji ber got gezer ji çavar baş in. Em bên di bacana de seban nixde li vê dekê gişt ev vîtamîna A ceme heye. Em bên meselen vîtamîna C. Jixwe vîtamîna C jî em bên çêkirina hestî û diran bi hêz dike. Çêkirina hestî û diran ceme bi hêz dike. Ji ber vê yekê em bên vîtamîna C di kêdekê de em dibînin timî em dibêjin jixwe dema got em bi zekemê dikevin bê dibê vîtamîna C bixwin. Em di kêdekê de dibînin kî dikarî ji mir bêje her bijî şwere. Em meselen em tiştê em piranî tiştê tirş em bên porteqala di leymûna de ev vîtamîna C tê dîtin. Em herin meselen em bên vîtamîna D. Vîtamîna D karê wê çi ye? Reqbûna hestî û diranan çê dike. Reqbûna hestî û diranan çê dike. Ji ber vê yekê kêmasiya wê nexweşiyekê çê dike. Em jê dibêjin nexweşiya reşa tîzma. Ev nexweşiya em jê dibêjin nexweşiya reşa tîzmayê. Em vîtamîna D cêdera wê yî herî bingehîn şewqa rokê. Jixwe ne her şewqa rokê. Şewqa rokê yani ne wela em nîro herin xwedeynin ber rokê em ê bên ji ber got em bo vîtamîna D na ne her şewq. Şewqa em bêjin a destê sibê. A got sibeha zû derdikeve ew
ام مثلا ام بین زاروکه کی دین بروی روکه هانی شبو گو ویتامینا دال او زاروک ویتامینا د او زاروک شخوار بگره ام بین دکوی دکی جیده ام بینن جغیری شوقاروکی مثلا ام بین دخوارن کیده زیت ماسیه ده زیت ماسیه ده جی ویتامینا د جمع هل اف سر ویتامینا بو مگو ویتامین گلکی گرنگه شبو چکرنا و مزنبونا تفنان لجم مروفان وک مگو ام بتیپین مزن وان نشان دکن هر ویتامین نگجی که ارککی وید لاش دهیه کماسیین وید دبسه دما نخوشیان ام وکم زانن و جدرین ویجی شخوا مگو تیماربون شمر پیوسته ام وی تیماربونه شکوی دکه دستینن کی شمر بیجه هر بيجي ش انرجي يعني انا جارنا جاي من المدرسه ام ورزيش كن ام ويني اندستين ام تعبن ام درن مالي برسا يكي ام دكن جاخه تتشيكي برجو انرجي نمايه بقوم بانرجي وغيره هر بيجي شواره هن جدر الجم هبون تيماربون يده ما بديتن كيش مرو بيتشبون تمام بروتين شكر رول و ویتامین چند جوره شکر انجام هبون هر بيجي شواره شکر حسان شکر جود و شکر کم مگود ویتامین جی مبچوع ناز ذکر به تیپان ویتامینا مثلا بیجن ویتامینا سی جدرن ویمت کده که دیدیتن هر بيجي ليمونة دن برتقالة دن سيبا دن لفيدكي امجيان داويا وانا يا خوا از هفيدارم جوان جو وينا ياما سود گرتبن